Salam. Rahajeng semeng para pamiarsa suluh galang kangin sane kusumayang titiang ring sajeroning ide Sang Putra Yesus Kristus. Irage sami ngaturang angayu bagia seantukan ide sampun ngicen irage sami galah sane pinih becik rahinane puniki. Rahinane mangkin titiang pacang ngawe darang satua indik manusia sane rauh ring sajeroning dosa. Ide Sang Aji rauh nyelametang manusia. Satuane puniki kaketus saking kitab suci Alkitab Kejadian pasal siki nyantos pasal 3. Kalanturang ring kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kadi puniki satuan nyane. Inggih para pamiarsa sane titiang tresnain. Ring madya pada sane purwa rikala jagate puniki durung wenten punapa-punapa. Selem, peteng dedet, nenten wenten galang, nenten wenten sarwa prani. Ring sajeroning sepi punika, ide Sang Aji sane makuasa ngandika, dados jegalang. Seketika punika, jagate sane petang, raris dados galang nyerawang. Galange punika kakepah saking petengne. Punika wantah rahinane sane kapertama. Rahina demi rahina, ide Sang Aji ngardi jagate puniki sangat becikne. Ide ngardi langite sane pelung, segara sane dalem, gumi sane lemek, lan maka sami sarwa tumuwuh sane wenten ring pertiwi. Ring rahinane sane kaping 6, ide Sang Aji raris ngardi manusia saking daki tanah. Ide Sang Aji ngeripte manusia, manut ring gambar lan rupa ide Sang Aji niri. Manusia punika kahabusin antuk napas kauripan. Raris manusia punika maurip. Manusia punika kapari nama Adam. Saantukan Adam nenten becik yening padidiane, ide Sang Aji raris ngardi Hawa sane dados rabinyane Adam. Adam lan Hawa kagenahang ring taman sane pinih luwih, pinih asri, sane mawaste Taman Eden. Ring taman punika sarwa bungane mi ngalum, woh-wohan maka sami manis pisan. Ide Sang Aji mabaos ring Adam lan Hawa. Adam, Hawa, maka sami woh-wohan ring tamane puniki dados ajeng nire. Nanging elingang pisan, wenten siki wit kayu ring tengahing tamane. Inggih punika wit kayu kaweruhan indik sane becik lan sane kaon. Wohne punika nenten dados pisan ajeng. Yening nire ngajeng punika nire pacang padem. Adam lan Hawa idup rahayu pisan ring Taman Eden. Tan wenten sungsut, tan wenten pinakit, tan wenten dosa. Nanging wenten siki makhluk sane pinih drowake, pinih licik saking makasami ubuh-ubuhan ring alase. Inggih punika lelipi. Lelipi punika rauh ngerereh Hawa. Lelipi punika raris mabaos antuk suara sane manis, nanging meutar-utar. Hawi, napi bener ide Sang Aji nenten ngiceni nire ngajeng woh-wohan ring tamani puniki? Hawi masaur, nenten asa punika, maka sami dados ajeng. Nanging woh wit kayu sane ring tengahing tamane nenten dados ajeng. Yening ajeng titiang pacang padem. Lelipi punika kedek nika. Haha, nire nenten pacang padem. Ide Sang Aji uning, yening nire ngajeng woh punika penyingaan nirane pacang mebuka. Raris nire pacang dados kadi ide Sang Aji, uning ring sane becik lan sane kaun. Drike, Hawi raris keni gogodan. Ipun nyingak woh punika sangat becik nira, sangat ngelangunin. Ipun lali ring titah ide Sang Aji. Ipun raris metik woh punika raris ka ajeng. Nenten wantah ipun pedidi, ipun taler nicenin Adam. Raris Adam taler ngajeng woh punika. Seketika punika jegraris panas peliatne.
Ipun raris ngerasayan lek sane luar biasa. Santukan ipun nyingak dewekne nenten ngangge kuaca. Ipun raris ngetis ring sela-selan kayune. Santukan ipun ajerih nyingak ide sang aji. Punika wantah pertama kali dosa ngeranjing ring jagate. Hubungan sani becik sarang ida sang aji raris puput santukan manusia nenten satinut ring perintah ide. Ide sang aji raris ngandika, Adam, ring dije ragan mah. Adam masaur antuk suara sani ngetor. Titiang ngetis, santukan titiang lek, titiang menten ngangge kuace. Ide sang aji uning napi sani sampun kemargian. Dosa punika mawinan manusia kagediang saking Taman Eden. Ipun mangkin patut mekario bahat, ngerasa yang sungsut, ngerasa yang sakit, lan pinih muatne. Manusia pacang ngerasayan pati utawi maut. Dosa sampun ngawinang wenten jurang sane dalem pisan ring sajeroning manusia lan ida sang aji. Nanging, ide sang aji punika asih ne tanpa tepi. Ide nenten kayun nyingak manusia sane kapiara punika pacang ngeranjing ring neraka selaman-lamane. Ya diastun manusia sampun memuruk, ide sang aji sampun niaga yang rane sane pinih agung. Miliaran warsa sampun lintang. Manusia nenten mampu nyelamatang dewek ne padidi antuk pekarian sane becik. Dosa punika wantah dados kalebur antuk rah sane suci. Punika mawinan ide sang aji raris tedun ring madya pada. Ide sang aji dados manusia sane kapari nama ide sang putra Yesus Kristus. Ide sang putra rauh nenten ngangge kemegahan. Ide embas ring kenah sapih ubuh-ubuhan sane nista. Ide rauh makte galang. Ide ngajahin indik tresna asih. Ide nyegerang sane sungkan. Ide nuntun manusia mangde mawali ring margi sane patut. Nanging sane pinih utama. Ide rauh jagi dados kurban utawi dados caru. Ring rahina sane peteng. Ide sang putra raris kapaku ring kayu salib. Ide nenten wenten iwang, nenten wenten dosa. Nanging ide narimu sakite punika. Ide narimu panyapu sane patut ni keterimu oleh iraga manusia sane madosa. Rah ide sane suci membah dados rah sane nyupat sekancan dosan manusane. Rah sane ngicen keselamatan. Inggih punika rah ayu. Ring sajeroning sakite punika, ide sang putra ngandika, sampun puput. Inggih, utang dosa iraga sampun kebayar lunas oleh ide. Ide padem, nanging ring rahina kaping 3, ide sang putra raris metangi saking pati. Ide menang ngelawan pati lan dosa. Dosa sampun ngawinang manusia kapiwal. Nanging malarapan antuk ide sang putra Yesus Kristus, iraga mangkin prasida mewali marep ring ide sang aji. Sapa sira je sani percaya ring ide, nenten pacang nemu pati, nanging pacang pulih kauripan sani langgeng ring swarga. Punika mawinan, sampunang iraga ragu. Ya diastun dosa iraga kadigumi linggahne. Asih ide sang aji wantah pinih agung. Malarapan antuk kurban ide sang putra ring kayu salib, iraga sampun kaslametang. Iraga nenten malih dados tawanan dosa, nanging sampun dados oka-okan ide sang aji sane kaperas. Pesan moral saking satwa puniki inggih punika, dosa wantah ngawinang iraga doh saking rahayu. Nanging kasih lan pengampunan saking ide sang aji setate wenten buat iraga sane kayun mawali lan percaya. Sampunang nyerah ring dosa, nanging ruruh je galang sane rauh saking ide sang putra. Puput asa punika satwa rahina mangkin, matur sukseme ring pamiarsa sami sane sampun nyuryanin satwa puniki. Dumugi iraga sami setate wenten ring sajroning pasayuban idane.
ide sang aji ngamertanin irage sareng sami. Shalom.